uMacingwane umvumele kanjani lo mfana ukuthi aza kungena ephaketheni noma-ke uzu-react ngale ndlela o-react-a ngayo nje ngoba phela uyabona ukuthi bekwamancoko lawa. Hhayi manje hhayi uyakuthetha manje usekukhohlwe nokuthi ukuphi bafethu. Yo, mani nimzwile utheni uKhuzani kungizwe lapha bafethu? Ake nikommente la nisitshele ukuthi utheni ngoba phela thina simzwanga ukuthi utheni. Ukhona mhlawumbe umzwile ukuthi utheni uKhuzani kungizwe lapha?